U tekstu za Novi magazin napisali ste da niko kao Balkan ne plaća evropske predrasude. Zašto? Zato što je Balkan bio najjužnija granica hrišćanskog sveta prema Orijentu, prema islamu, prema onome što se nekada smatralo zemljom drugog sveta ili područjem drugog sveta. A šta je kod nas doprinelo da tolika količina predrasuda postoji o nama? Ja mislim pre svega jednim sopstvenim, da kažem, nerazumevljanjem i nebavljenjem u stvari pripadnosti kulture Balkana, odnosno naše kulture evropskom, da kažem, nekom korpusu kulturnom. Naime, mi imamo, na primjer, taj isti problem ima i Španija, koja uporno ne usvaja onaj komad svoje istorije i kulturne tradicije koja je pripadala mavarskom svetu, odnosno svetu koji je onda u 15. veku prosto izašao iz Evrope i povukao se na jug Afrike. S druge strane, mi kao neka vrsta, to je Balkan kao neka vrsta jednog višeznačnog, višeslojnog kulturnog fenomena se od vajkada najviše bavio u stvari sopstvenim razlikama, to je sopstvenim manjim podelama, bez razmišljanja o tome koliko u stvari ta jedna višeznačnost jeste deo temelja evropske kulture, zato što je karika koja je veoma bitna između hrišćanstva i islama, između juga i severa, između istoka i zapada. Kad pogledamo ne samo velika književna dela, nego i velike slikarske pokrete koji su postojali u Evropi, sve to postojalo i na Balkanu. Međutim, kao da velike nacije, veliki narodi mogu sebi da priušte dodatnu interpretaciju i dela, evo, na primer, Faust je od Goethea imao razne faze i divljenja i okrivljavanja i prosto nečega što je drugačiju vrstu analize, ali nikad Goetheov Faust nije doveden u pitanje kao veliko delo, on kao veliki književnik, a mi imamo opet isto tako dobre književnike koje naknadno kad analiziramo prosto prevagu dobije neki negativni ton i onda se samo o negativnom priča. Ja mislim da su tu najmanje dva različita fenomena u igri. Jedan od njih je pitanje šta je to u stvari veliko delo, šta je to, i tu najbolje se vratiti u stvari na taj čuveni esej T.S. Eliota, tradicije i individualni talenat, gde vi u stvari imate vrlo jasno objašnjeno kako dolazi do tih velikih klasika koji onda imaju opšte značenje. Goetheov Faust ima prosto jedan integrativni moment u sebi gde prevazilazi i Goethea i nemački jezik i evropsku kulturu i postaje jedan opšti simbol, jedan opšti lik, jedan opšti književni moment. Zato pripada svetskim klasicima i vi možete sada sa takvim jednim tekstom da radite malte ne šta god hoćete, da ga tumačite na razne načine, da ga čak i manipulišete, da ga čak i, kao što se dešavalo u istoriji, da ga ideološki stavljate u funkciju jednog, da kažemo, ideološkog sveta, pokreta, prostora. Ali su se pojedine rečenice iz Goetheovog Fausta koristile i u prosto propagandi, ideologiji nacizma u Nemačkoj, od krvi, od izvođenja teorije Ibermeša, a onda kod nas, kad, na primjer, imate Njegoševo delo, koje je svakako veliko,
nastalo u vreme kad je borba protiv Turaka, tad su to zvalo islam koji ne treba da dođe ovde. Sad, kad ga nakon 200 godina analizirate, onda se kaže Njegoš je mrzio muslimane i izbacujete ga iz književnosti. Jeste, pa to je zato što u stvari... Jeste, a to sada ima i tekako veze, ulazi u ovaj drugi komad, ovaj drugi fenomen, a to je fenomen malih i velikih kultura i malih i velikih jezika. Znate, vi kada imate Njegoša koji je de facto, da kažemo, gorostas iz jednog malog jezika, vi onda imate jedan veoma uzak, brojno, znači kvantitativno uzak krug čitalaca koji su u stanju da prevare Njegoša. Znači, nije samo da, mislim, ja se sećam mog starog profesora Šolca na Minsterskom univerzitetu koji je stalno govorio makar prevod Njegoša, makar u prozi, sve, samo da se prevede, da. Znači, vi morate jedno takvo delo prvo da prevedete, morate da ga stavite u kontekst koji je Evropi nepoznat, manje poznat u stvari nego kontekst. Mi svi znamo šta je vajmarska klasika, mi svi znamo šta se desilo, ne znam, 871. Mi svi poznajemo jako dobro nemačku romantiku zato što je ona uticala na sve romantičarske pokrete sveta. Ali, kada govorite o Njegošu, vi ste uvek stegnuti. A opet kada pripadate tom malom jeziku i toj maloj kulturi i glasnogovornik ste njegov, zato što ste intelektualac koji može da komunicira sa svetom. Vi imate potrebu da učinite takvu jedno književno delo i tako jedan komad, veliki komad vaše kulturne tradicije vidljivim. A onda kada krenu da se na taj komad koji vi s naporom pokušavate da pokažete svetu, onda krenu te razni talozi koji pripadaju u suštini kontekstu tog dela, onda vam treba jedan ozbiljan rad da vi u stvari pokažete kako to delo nastaje, u kom svetu živi, u kojim istorijskim procesima živi i kako ono može da utiče na na upravo taj, Nemci zovu Balkan flickentepih. Nemci zovu Balkan u stvari neku vrstu patchworka, tako ga nazivaju, znači patchwork tepih od raznih nacija, kultura, religija, oni to tako doživljavaju, jel da? I to da stavljate u kontekst kroz istoriju. Znači, to je sada jedan, da kažemo, jedan vrlo ozbiljan rad, višeslojan, kompleksan, kroz i istorijski, i sociološki, i kulturno-teorijski, i kulturno-istorijski, odnosno književno-teorijski i književno-istorijski. Znači, vi morate sad sve to da pokrivate da biste mogli i morate time da se bavite i morate da imate sagovornika u evropskom kulturnom prostoru, da biste onda kroz to u suštini pokazali ono što jeste suština ovog kulturnog prostora. Mi to ne radimo. Tamo sam htjela da kažem, ne možemo da se toliko ljutimo onda na Evropu, što ima ogromnu količinu predrasuda o nama, ako mi sami ne radimo na onome što je vrlo važno za nas, jer mislim sa kulturom, sa delom, pobeđuješ mnogo jače nego sa rečima da oružje ne govori. Apsolutno. I mislim, tu ste vi na pravom tragu, isto kao i ja. Mislim, nije Evropa, ja ne krivim Evropu zbog predrasuda prema Balkanu, ali ja krivim Balkan što se identifikuje sa predrasudama o samom sebi. I to je ono što je u suštini, naravno, mi ulazimo sada u fazu u kojoj postoji velika opasnost da se cela ta kulturna tradicija koja je pre svega i pre nego što uopšte o njoj počnemo da mislimo i da ono što moramo da prihvatimo svi koji smo ovde na Balkanu, da je to jedna tradicija koja je višeznačna. Znači, ovo je zajednički kulturni prostor. I samim tim on živi kroz međuodnose. Vi ne možete da ga rasparčate. Ako krenete da ga rasparčavate, on potpuno gubi svoje značenje. I to je ono upravo što se sada dešava.
vi rasparčavate jedan zajednički kulturni prostor koji ne može da živi bez međusobnih odnosa. Njega ne možete da interpretirate ukoliko ne uzmete te međusobne odnose kao važeće i kao veoma bitne. To je prva stvar. A druga stvar je što smo, pazite, mislim, šta se radi sa jezicima? Vi imate jedan policentričan jezik koji ste podelili toliko da se sada više ne govori ni o srpskom, ni o hrvatskom, ni o srpsko-hrvatskom, ni o bosanskom, ni o crnogorskom, nego se on pomalo smešljivo naziva BHS, bosansko-hrvatsko-srpski, BHS. Znači, vi ste ga politički potpuno onako razorili i onda je druga stvar što ste vi razorili njegovu tradiciju. Vi nemate više i istorijsku nit koju možete da pratite, jer je ona isto tako rascepkana. Znači, isto tako vi ne možete više da govorite o dubrovačkoj književnosti, zato što dubrovačka književnost podrazumeva i srpsku književnost. Znači, vi kada u Hrvatskoj govorite o dubrovačkoj književnosti, vi je onda redukujete. Sa ove druge strane, mi kad govorimo o narodnoj usmenoj tradiciji, mi je isto tako redukujemo, jer iz nje izbacujemo ceo onaj doprinos bosansko-muslimanskog prostora, to je sveta koji ulazi u nju. Ali preispitujemo i Nobelovca Ivo Andrića. Apsolutno, mi preispitujemo sve, a Ivo Andrić je, da, ja sam našla, to je sad već nešto što, znači vi svojatate Ivu Andrića i ja moram da priznam da moram da postavim pitanje zbog čega ga svojatate. Da li zato što je on bio Nobelovac? Ili zato što je njegovo delo zaista, po vašem mišljenju, to jest po mišljenju političkih elita ove zemlje, tako dobro da ga vi da ga želite za sebe? Ne, vi ga želite za sebe zato što je on Nobelovac. A u suštini je... Hoćete da kažete da je nagrada dobitak, naš jedini Nobelovac, ali dobitak Nobelove nagrade za književnost, kada se govori o Ivo Andriću, bitnije nego od njegovo delo? Za političku elitu ove zemlje, pa ajde, dozvolite mi da generalizujem pa da kažem i za veliki deo kulturne elite, da. Za veliki deo kulturne elite, da. Jer sve ono što Andrić zaista utkiva u svoje tekstove, u svoje književno delo, je do te mere ogledalo u stvari ove višeznačnosti o kojoj ja govorim. Kako mi da delujemo, radimo, da, na primjer, dođe do potpuno drugačijeg obrta gledanja u ogledalu i da se zapravo Evropi uspemo predstaviti tako da ona od nas nešto nauči? Pa mi bismo morali pre svega da budemo suvereni u odnosu sami prema sebi, što mi nismo. Apsolutno. Mi svi, uključujući i mene kao jedinku, mi svi imamo dobar deo tog inferiornog stava prema svetu. Uopšte ne vidimo, ja sam nedavno iz pukog ličnog interesa u stvari napravila jednu malu bibliografiju tekstova na nemačkom jeziku koji su, znači, nemačkih istraživača koji su pisani u vezi sa jugoslovenskom, odnosno sa književnostima koje su postojale na tlu bivše Jugoslavije, odnosno koje postoje sada tako rascevkane, jel da? I to je jedan, mogu vam reći, impresivan niz veoma dobrih istraživanja tekstova, čime pokazuje da postoji veliki interes. I ne samo to, nego je neupitan kvalitet kulturne tradicije Balkana. Ali nebrigom nosioca te kulturne tradicije, on se stalno tanji, on se permanentno tanji. Tako da se od te sile različitih žanrova, pravaca, autora, tekstova, uopšte te sile formi, boja, lepote u suštini, on se sve više i više svodi na ono što dnevno politički u stvari
je neophodno. Dnevno politički sa svih strana. Pazite, i od strane evropskih kolega, partnera, i od strane, vrlo lako je bilo manipulisati kulturno nasleđe Balkana u periodu ratova na ovim područjima. I vi ste to imali permanentno, u dnevno političkom. Ja se dobro sećam, svaki put me to bilo zabolo onako kao nož u srce, manipulacija sa takozvanom srpskom usmenom tradicijom, kosovski boj, kosovski ciklus. To se manipulisalo dugo vremena u Evropi. Prezde i kod tih, kako ih ja zovem, evropskih sveznalica i pročitao i informisao se o tome šta je to. Znate, to je s jedne strane. S druge strane, vi isto tako imate ljude koji u Srbiji danas, kojima su puna usta srpske usmene tradicije, za koje sam ja sigurna, mogu da se kladim, da nisu nikada se ozbiljno upustili u čitanje estetski doživljaj te tradicije, nego je to ono otprilike nešto što se čuje, aha, tu mi možemo dobro da identifikujemo naše srpstvo, pri čemu, mislim, je to postaje onako groteskno u suštini i smešno je. To je otprilike kao kad sedite u tramvaju pa prođete pored crkve Aleksandra Nevskog i odjednom shvatite da cela dvojka se razmahala i svi se krste i vi se pitate, ja se izvinjam, šta vam je odjednom sada? To su te neke novi načini iskazivanja svog nacionalnog identiteta, pri čemu niko ni razume koji je to nacionalni identitet. Bitno je samo da je taj nacionalni identitet suprotan onom drugom nacionalnom identitetu. A književnost, pogotovo i uopšte kultura ovog prostora, to apsolutno ne podnosi. Ona se time rasparčava, redukuje, tanji i nebriga će jednog dana desetkovati tu tradiciju, ostaće u suštini, ja ponekad vrlo onako depresivno pomislim, ostaće samo ono što može da se iskoristi za političku dnevnu upotrebu.